Impaka ziri kuza kutandukanya encyakara cya golf Mbarara nizija kwetabwamo abazaana bakazo ku rugo muri Mbarara hamwe n'ebicweka byone bya Uganda. Ahitu ahikira caye eki abazaana bamu kuruga Kampala baba batandikire kwegezamu kandi God live naye barero mukuru w'abakaza abazaana ba golf muri Mbarara nagira ngo bine kigendererwa. Tournament ni Mbarara Ladies Open to expecting abantu kuruga mu Uganda yona na hili ya Uganda umwaka ogu ekigendererwa kitu no kumikinga shuwa ngo twayongera abakaza bakuzana golf so tugira hero kwe twabona abakazi icyetengo cyo kuzana golf so to expecting akurga Lira Arua Kabale Kutwato Entebbe n'imyanya ndi ogu no murundo gwo kubanza impaka ziri kubaho kuruga keshiriko ka COVID-19 kabaho imyaka ebiri hwire kandi naye bare nagira ngo bariyo no batandaka busi kunduzo mutindo go bakazo mu kuzana Omuzaano gwa. Abazaana bamwe bambarara barugire gukora kurunje mu mpaka za Uganda yo no muri Kampala n'Entebbe kandi God live nagira ngo ekibayambiro kwetebekaniza impaka za Mbarara. Noreba ko kuba no yigezamo uba no yereka no yerekera ko kwenda ngo kitwaze tugira mu Uganda Open nyowe na Edrai na nabandi bazana bargire Mbarara tukasinga so icyo ncyo cyikuhereza chance yo kwegezamo kumanyo tateje yaza kuzomuka no we ni advantage yo kugira ngo umushayi cyawe nono expecting ngo uza kuzana je kandi umekinge shuwa ngo waba Omumbara sinje bira gutebekanisi. Impaka zija kwa harwa mukaga kandi abazaana barakore kurunje nibija kuyebwe biconjo. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.